Kakin hon kinong hikai all primary school teachers association hinne kisngi ka arpunyo tarik urisau arjar arpusan kilalet banya kendo ya u commissioner and secretary ke education u Vijay Kumar Mantri halor ki katto katni kimat kiba kum kinong hikai primary ki yakendo hadian ke jia kendo bat u commissioner u general secretary ke kinhon uba FC Shulai Ulaong kamat baginong hikai kiyo bankran bat u commissioner kadai halor ka hukum jong ke Supreme Court kabami ha ka shitering banai bakhandai arjar arpusan kabala penmi hukum babaro kinong hikai kidai ban pendap ya ka teacher eligibility test bat ke jingkintiu kelas iki kena primary hadu class 2 klem dan kam yele exam kejing siu ya ke areas jong kinong hikai kejing sha pentrei kinong hikai kum ki BLO lambat kiwe iba kiwe ki state kum ka Haryana kila pendep ya ke HTET dan ka Assam HTET maka jing kali ka bami hang ni ka long ba hakini ki sindiat sngi kami order na DSO ki papan akan ka performat ke jongki ka badai baitang ya kitet bat ya kitet bat MSET kaca no kaset bat kani ka DEERD di negara yang jongi ni abu ke pensyai bat abu jing doa mai gini ginong hikai ki papas je kaset kim dat kam shu bani le det nama kalami kat pau paham tu de kalong ka pasu tenan ba commissioner ru ba assure mai gani bat hang tu hi khamat jongi la phone yu gitu ki benta ki badai mo ban pha ban penbej ya kani ka benta kin atno say to kaset mat ka DERD government ka to district eligibility test kay ko bang ako aban pensyai hang ni kalong ba knowledge ki state mat ki state on shisin ba kila dan ki eligibility test kila ta kamot ka de kadet de hang ni sing thu bakla ba ngong ba kaset kan ha ban sharut em ba pat ka de hakato ba ong ban ong pelong examen ye ki kena nadu pre class nadu class 2 ladan git khat nani tiba la ong ba ngila khat ya ke jinge kendu jong ti kemi ki pa pat ki bobon ki kemi ki pa ki ong ba ngi kwa ba kan dei ban dan hi ka examen nang ban assess ke jingmot jong commissioner hang ni pat kalong pa min su ai betu ka daily assessment ya ki kena man la kasngi makin pek makin i makin assess hang tu kende ki jingkeli ko bami pat na iwe ni ki khat ki jongi kalong kumno ke nyila ban assess ya kini di kena la dangi don tang iwe non kai bat arnut ki non kai ki kelas 4 kilong nadu kelas 1 nadu pre class hadu kelas 5 kabumut adu nyo tadi kelas tendre komisioner ko kata ka syong haga jing start de return pat belong ba kat kum ko order pat ka bumi makino bino ki ba belong ni ka examen written ki school actions will be taken tendre hello jong kani ka benta de kai ka ba le kren ko order ka de ban mi hi nang ban belong ban pen selut pat kita kai le ni hati head yang ki institution makin nang haban board de la dam la ban le adu kataru ndrei sim man pe ka assessment ke jong ku na de lor jong kani ka benta du shai aga ba yede pat bat ki area ki jong kai deficit ka ba sakut na 100% bat ka 49% ya kani la assuring ba ni lapan po ka finance bat kanwan ba ni lapan iru iba kitan katu kan ni ki SDSU ki bala siu wat ka 46% ru de halot jong kani ila ong ba ni le ba kat bala ban penyo ya kini ke area jong kini kita kai ha ka por ni kerki la ni ngem debu ya kata ke deadline ban ong ni de ban yo kunta ni de ban yo kunta de ka bayi de bat kani ka bentaru ni la menjur bat ni pediang kawai pat ke benta ke bade bat kani ka bangi tap ya kani ka CPF jongi hangte postit bank haga order ke bumi au November kalong apa ro khoi ki CPF jong kini kinong kai
pide ban lik thep noi ki support ba lai mu kra bank ha ka account ka bakila ai ka me khalia centralized mo provident funds tingi la lik thep bro khoi bat kala bon ma bisa mereka ai ka bangira menta sa commissioner kalong bahadu menta kini kinon kai kin pat yo ya ka personal ni individual account ka choki padahal ke juga perlu lah risk dari noi kai ba cilrut ba ong ba nadu ubna January arjar arbusan hadu menta kani ka pisa CPF lani CPS kasak be ke school account dinna kata kadau kendon ke jingdu nong kabai halot jong kani benta ula pun sya kita ke badai bende bala ong ru ba kila form ke kabai committee bala clear the way officer bat kin sade bat kin spendep begini bat kin sepeni ru ya ko order kabai dei bat kani ke benta ka ba kinong hikai di school LP ki bala thep ingani ke CPF how January kin sahapan di thep hadani ke ju account namar kan he ke interest kecing kwa ke jungi ha ka bantip yau ni number ka long pe namar ba nisngo ba nidu nong sakaliang jang ke interest te ko bayade pat kani ka make tip no la ni ong hapan submit ini tingi yetu pat ni kren ba kidan katu pat ni di office SDSU ki bapan yang i man la ubenai tiga ni galong ka bam la long riu lo kan syai lo ong ba kani ga dei dong long tang sisian ban pan namar bangin yo ban budget ban pendrung iki dan ro negit khapat ki ba ong ba anda bangin la persyang man de gani isyam ba kadan ke jing kendiat namar ba kamrung dah ba kamrung gumni pat i haban le asil laisin dan rei ke ke bong ba ni keren ru ya gani ke benta ka ba yade sikit han nong kendong ba ka dan kendet wo kenduna kan ke tai prokhot ke ke ba commissioner ong han ka long be ba na ka benta gitu ki school ki basam jing MT it's a direct dia kini ki office makin khat ye gitu ki school ki basam jing kin wan ra ye documents ni choki bat ka office kan sebele na ka benta choki bat kani kan long ka chingira ba biang pha but ka way pat ka day na kabanta ka to kawan you guys when the management one school account re halot jong kani ong kamdan ka ching penbor kamdan ka ching ayun re laki dan lalaki jong ki management laki jong ki school account kamdan ka ching fair tang batang ka way ka day banlong way you guys te ngi lai menjuri kata nomor ba ni dan kumbaong ma ta kawai ke caka kawai ke compound ke dan ke school Presbyterian upper primary ha kawai ke dan ke SSE ke dan kawai deban pelong kawai ke management bat kawai ke school account ni persya ong ya kata melilai kidan la ke jong ke school account kidan la ke jong ke school management tang kawai kalong baki deban dan way you guys ban ngiru ni lap tiang menjuri kini kawai pat ke point kawai dei tong bikonya kapaya day bat ni PLO kebut leader with level officer dia gani pi ni haban wanra namari ong kani kadai kawan ka office jong UTC tengila cukup bat balakum no kin tho na education department bakin pelaj yangi kinong hikai school primary nagani ka kam BLO namar kadau kalong bang ngimdei bangim tre ban lek ngimdei bangim tre ban yaram ni kadai ke jing create iko problem ke jongi kalong bapi ong bapi nong hikai bunsin kim lek ceri kadau kalong ba ladadan we nong hikai hangning haplik no kum ki BLO takamot kani ke school kam dan nong hikai bat ki kena kilong kelumar gitu por ban ong baik bat kejing kena bacan sing ong baik utau nong hikai uklem de hikai ndri umpai berkat bat bong niu nong hikai uhab lek haka BLO kani gede gawai ke ba kinong hikai menta kidan pedeng kicing kelumar khamtam leleng itu kinong hikai ki ba apoin hadien jong arajar khatnyu te gani ke benta ngila sya ngila kren dai khmat fi media ba ong bai daga basya namar ki babun kinong hikai la danga kren nangni ka kubor kren fi media ki sim sting ye gani ka benta baraga bai dei bar gani ka benta ngamla ban ai ki gejeng patai namar balai ngakwa ban batai ha kitu kinong hikai ki bangat ki ka bakum gani
kenang bakin wan sekejing yalang ngatrai pisu tu ekta lada ma pi pidan hang ni sangut ini ibe bangan keren ke mentai ni ibe pi sangut pi wan shu tengin sakot dekat jing yalang ka bakerpang ha ka bayadai bat ini ginong kai NIOS mong sakan syai ki teng ka bayadai bat kani ka register gini ki school tenre ong tang kitu ki school ki bampat register kin register bat lo ong ru bakidan kumbas san span republic kini ki school tingin sapan ki list bat san spasau tengin sayarap kini ki school ka e ka bangin le nang bakin yo manirap ngin sapan ki list jong kini ki school bat da session ngin selek ban kendu gini tiga bakadu kini ka ban swaban keren ikong cgm eg kadai be syapang karosta bat ini gerostar ni ong ba kumbaga pau mata kalong 80% karo kasih bat karo nang 20% pada tingibu iging hang ni kalong banado bumi gani gerostar kidan ki vakansi more than 256 mo kini kai kimyo nomor ba ki ndre ging ke bu la pensyai ngi bat la ai to kekot mentan kata gadi ging baklan kaliang jong ki department bau ong ha ging sisyang la sya ki baki kinne bakin conduct interview kinda iki brokai bat ko basa ga sulung tang ban approve mo berla ayang i gadi kod ru te gadi kod ru la kisudot kam sala ban ayam mentam da yang nem la ngan sa ha shafi di press mo ling baki kod kubur di jongi te ka benda ka basa hi gadi sang MEG te nga pasat si kong pi ko nya mo to ko ba ong ya ki percentage ke di kadan kita te ngi ong ba subuh mentah hang ni school kasih jungi primary bidan masih ho aja tali no school primary te la da chia ba ngi ong ya dengan ni rosta ngem la de man advertise mar waga keren ya katai ke badai bandan baru badwe tingi ong bad nukum nukat ya ke primary level fidiban pelai ba kasih ki kasih hang ni ngin kasih dengan 1/80% ni de garu setai lu una advertise untong hidup baru datang itai program nama bah kibabun kini ki officer pat kim yo kem ya kani ke jengbot ke ba udan mu hang ni bat ke batai yang ngi mentan hang ni kalau bah ngihap ban yet be de rostar bat kibat bat ki blog bab ailat yang ngi ban advertise di mentang ila yo ngini ke copy nu kum ka session ngin sepuli nya bah bat ni selek ban ye kendu ye gini ki officer ki per SDSU per kena mungin hai gini ke jik syai bat salah ban advertise ki kamu pilahun ni gini yang ihun ni gani ba mun ye bangila yo order ka kiti kami dia bentuk bi anu ni ke assurance kebaan kalian nakaliang jo kolong baik bagi tho sya ka DC office bagi baik ban pelak ya ki nong ikai ni apa dia betul tet kenang terekam ni apa aja lapan country kam balikan menteri nomor ke Supreme Court order country kam tang na benta ki ban nang thung ma bat kitu ki ba hadien bami gani ko order katule ti country kam be ndre yangi kinong ikai ki baladan dai katan ke consideration ba ki baboni ginong ikai ki la pendep dia la tan pat kato ka ni gini ginong ikai ki bompat pendep ya katen dai ki balong in service teachers ka e ke jing ya keren ke jongi kalong ba kin ai ya kaneka TET exam ha kata kedur banirap gitu in service teachers betul like begin yo ega certificate betul apa sih TET association hadin milayo in the discussion paper milaya puli ya ka but nilawan ru ni kalor jang ki proposal nilawan ki queries for clarification ka bang nilai nila submit ka department concern she is Vijay Kumar Mantri ru ringim shimyo ay kanu kanu ka juba ti minta ka si bang iya kendu but nilawan biang so ki few questions lagi bangin sa share but kiru but nilai hei but ka ay ka juba ka ba ilayo but bang iyo na i galong ba iong bang iklem pat ya tai ba halor ka MEG but nangi siya kaman ki ong bangin sa puli ngin sa yatai ba bat kin sa call ru yangi bat ki ong shwa ban implement ru ka MEG ki ong ba kin call ya ka consultative meeting ha padeng ki department ki jongki bat nang taro kin sa khot ki association jungi bapher bagin yang consult shwa ba kin implement ya ka MEG kamu kini ke MEG hadu unta ka kamu kampat don ngai kampat dan even iser unta iong ba iklem pat yatai ba halor ka MEG bat iong ba ngiklem pat la ban ai ru juba ka baklia halor ke MEG but nangi siya kaman yung kasadang ka consultative meeting kabay in court yung igi association ru banya discuss but shwa ban implement yung kanu in shim yung aray yung igi association. The CM Solar Mission is a
flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO.